Abuja ya mo akwa ba. E ma so yewen sama ekoso ewo aye agodem. Ya chiri kufude bro se Premtobre kansie kama pa ne ade ade. September ni wura musa na me birthday month ni mu ani enti ni kese feeling wo mu ne ade a. Now mama chance yan from USA. USA so de se sia the ship be si ho na ye de emfian gina ship na no na kita nkrante se wa betimi tumi ketwam hwon ye de ko USA still Ghana for kwa kofa ni mu ha so betumi a emfian ni pass line be bom emfian sa de mawura ship mo mbeko ma voy why the person ba ho na Messi akodu a wo gine din pa ne ade ade a me ne o kase still onya ba bi ntena ye hotel sa na otete na say omo dwen kwan be fa so ma ne ba bi atena and architect bi e de na dwen kira ba say no Messi say no ye big no dan we na si ba no na kwan bia so no but say na otie no so no say man tena nsa so ye man tena poso me si special diamond na chairman dan de ba ndie anu de mama na pampam me hwade ansa mama na pampam na say ne friend Messi ntino why no M shape tianajo mama watafo na de ne soso nka na say mama watafo baba o so light sa hanum no we be say helicopter na Messi de be ko ne fie wapeso fa form so a ship no ye boat ho no atena boat mu no aba be boboro wi no atena boat mu de ko na yire be ko dwa so a na yire so the helicopter na be ko dwa so du dwa so a tata papa bia mo na apake no ko gigwa ko tontosi ni mako no asan apa helicopter ba fie bia ni nyagbo inside susu nie kama pa ba bi o ho a chese working space chese o football dey be god we say dem demiti o man ye football pitch wom o parking helicopter wom chese bibia bi wom obet matena ho ompia bonten re bo obet ma organize match ho kra ne be bo match no ho tie ne be a chema ekoma be to ne yam nya bibia tima koye 5 swimming pools nkwa ene wom what poso ya san 5 swimming pools a wo vi de nkwa ne ho kire tie no yi ni ade tin logo so ho or tennis court ho san so no wo helicopter ba bi o be park be miensa oh dabi sa bro fon say helipads pad heli no pad ya ye de nisi so helipad ti Messi de ni kama pa tu say we light bulb de no betwi ahanum light no betwi fi ko oposo it's la metwi light e be light aso is am twi fi ase ye de fam boy after my enkomu na ye nhwensen foforo no so ekoso na no ada okay say revolution time na tem afia mankwa mu je kra ye nwom kra small guest ni ade na Zenato Rollins sene papa Rollins do penya na de bi so kai za but you know na Zenato na just say one more year walk bu on 18-yard box mu ba bi na kese guy just say I'm lifting or say power lifting or say am fan ko Olympic games kra Zenato na man for under Zenato to me na chairman sister e so mu na bo so mu na ye twetwa na picture just say say like father like son father like daughter na like daughter like father adni mo do nya se hunu ba ko ntemu omre o ne wa no akotu no akotre mo do stot mi ko me gina katin kan na se o ma triumph dina to kwa be so mu a se matcho won hwa ba under retino ba trust na top body odi ba tun se se lo nya ye o ko ye go se pa ni to se sister ye ona abo fasi ho wa gu me wa hani mase hwe be mo gina chi katin kan da bati poti yont mi apejama za na to be pejade na adi mo ya pa that's honorable agene din we alien ho chairman ni o wa bia want me page be ma bo kantiga ntimi page de be simple thing mi gira ho mi page me sabako ama he mo jim ai la sa jim asema akofa o dem ka meka fia wankwa na no so start jim jim oba fufu oba bedi no amen kwa mpem da kwa ho na ampem da kwa afo ategana nim acha sanya sampeto wo mo ache aye data kwense fo ahelmo ese Nigeria for de ye show baby ye be show left right center everywhere you say ye chair show say data kwense on fi Nigeria ho na sa ema no Champions League ye bono kakra kan we wa fu zombi ubo wi na fe ye de mu nyina kwa Africa for na nkasa akwakohia eto mo kwako aja ma no ma kwa J trophy no we ye Ghana champions na mo akwakosi Ghana na mu e wo Nigeria akwahye data for na kabako 1-0 ya chance ya short time say 1-0 wa bacha ba ni apon 10 years unum saje gon ba 1 out bi bobo si gram na ka wa hye ne zun no ya papa ti ampem da kwa afo mo ya de ma me sound ye mo ensem e ma ampem da kwa afo ye mo ensem ampem da kwa afo mo ya de papa
Oma ya abusia yebegyina so na de esi na afiama nkwa atamakro atwa so kejuwa na nkasa ni Erica Siedu Bwedi